Reka twongere tubahe ikaze kandi tubashimire rero nshuti bakunzi ba Isano News nk'uko mumaze kubimenya nyine ni ya makuru aba ari update manje kugira ngo ngende mbagezaho gatanu kuri gatanu. Rero mbasabe mukore subscribe, mukore share, komanteri kugira ngo tujye tugenda tubagezaho inkuru nk'izi uko isohotse tuyiterekaho ihita nayo kugera mu buryo buri direct bwihuse cyane. Imwe rero mu nkuru ziri kugarukwaho cyane ni bamwe mu basirikare cyangwa se bamwe mu bari mu ngabo z'umutwe wa FDLR bamaze kuba bashyikirizwa n'umutwe wa makumyabiri na gatatu ubashyikiriza leta y'u Rwanda by'umwihariko inzego z'umutekano zikorera mu gice cy'iburasirazuba, aho ndavuga mu karere ka Rubavu. Umutwe rero witwaje intwaro M23 washyikirije u Rwanda Brigadier General Gakwerere Ezechiel wari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abandi barwanyi bawo bagera kuri 13. Igikorwa rero cyo gushyikiriza u Rwanda abarwanyi ba FDLR cyabereye ku mupaka munini w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakunda kwita la Corniche kuri uyu wa mbere Werurwe 2025 bakomereza mu karere ka Rubavu. Usibye Gakwerere abandi ni Majoro Ndayambaje Gilbert, Sergent Major Nsabimana Augustin, Sergeant Mupenzi GMV wari umurinzi wa Brigadier General Gakwerere, hakazamo kandi Caporal Sibomana Laurent, hakazamo Caporal Ishimwe Patrick, hari Caporal Abyimana Ikora Concorde, Caporal Ukwishaka Sadamu, Caporal Hategekimana Eric, hakaza abandi basirikare bandi bari ku mapeti agiye atandukanye, hakazamo Private Ndayambaje Pascal, Private Rukundo Daniel Desire, Private Ntakirutimana Niyonzima, hakaza Private Ndayambaje Fabien ndetse na Private Uwiduhaye Gilbert. Hakaba kandi Brigadier General Gakwerere wari wambaye impuzankano nshya y'igisirikare cya Congo mu ngabo zabo nyine za FARDC, azwi ku yandi mazina harimo Sibomana Stan, Julius Makoko cyangwa se Sibo Stan. Akigezwe i Rubavu yabwiye abanyamakuru ko ati nabaga muri FDLR kuva yabaho, nafashwe muri iyi minsi ishize. Umuvugizi wungirije w'umutwe wa 23 Dr Oscar Barinda yavuze ko abasirikare bafatiwe ahantu hatandukanye mu rugamba umutwe wa 23 imaze iminsi ihanganyemo na leta ya Kinshasa n'abo bafatanya. Yagize ati General Gakwerere yafashwe dufashe umujyi wa Goma. Hanyuma kandi ku rundi ruhande hari umusirikare ushinzwe umutekano mu duce cyangwa se ukuriye ingabo ni Brigade ya 509 ku ruhande rw'u Rwanda, ahubwo ni Brigade ibarizwa mu karere ka Rubavu ndetse na Ngororero, ikaba yitwa Colonel Joseph Mwesigye ukuriye Brigade nyine imaze kugaruka ikorera mu turere twa Rubavu, Nyabihu ndetse na Ngororero, niwe wakiriye aba barwanyi. Naro mu magambo yabwiye n'abitangazamakuru yagize ati nyuma y'uko umutwe wa M23 umaze kurasira ibirindiro byawo hariya, umaze gushyira ibirindiro byawo hariya, ari ibya FARDC, ari iby'abarundi, ari ibya MDRC ndetse na Wazalendo na FDLR, barirukanse bajya mu mashyamba ya Walikale, abandi muri Ruberu, abandi bajya Mwenga, hari n'abazamutse mu Birunga, hari n'abandi bavuga ko basigaye mu mujyi wa Goma. Abo nibo babashije gufatwa. Nyuma yo kugezwa mu Rwanda bagiye kugenzurwa, abakekwaho jenoside bahanwe, abakekwaho ibindi byaha nabo bakurikiranwe n'inkiko, abadafite ibyo bakekwaho bajyanwe imutobo bigishwe nyuma bajye mu buzima busanzwe. Muri aba barwanyi bashyikirijwe mu Rwanda harimo nabo bivugwa yuko abagize uruhare mu kurasa ku butaka bw'u Rwanda mu bikorwa byabaye umunsi umwe 23 ifata umujyi wa Goma. Amasasu barashe ku butaka bw'u Rwanda yaguyemo abaturage bagera kuri 16. Colonel Joseph Mwesigye rero yagize ati turabaha inzego zibishinzwe bagende bakurikirane umwe ku wundi, niba hari ufite ibyaha bya jenoside abikurikiranweho ashyikirizwe ubutabera, niba kandi hari ukurikiranyweho ibindi byaha ashyikirizwe izindi nzego bireba, noneho abasigaye tubatware imutobo. Hanyuma umuvugizi wungirije wa M23 Dr Barinda yavuze ko usibye abafashwe M23 izakomeza guhiga n'abandi barwanyi bose ba FDLR bihishe hirya no hino muri Congo. Yagize ati cyane turakomeza kubahiga, turabatoragura tubasubiza igihugu cyabo. Abarwanyi bagejejwe mu Rwanda bambaye impuzankano za FARDC, n'uvuga imyenda y'igisirikare cya Congo,
Barende yavuze ko ibyo bishimangira imikoranire isanzwe hagati y'umutwe wa FDLR n'ingabo za Congo. Yakomeje agira ati babinjije mu gisirikare cya leta, iriya myenda niyo bahora bambaye, ni iyabo, niyo bakorewe, niyo badodewe, niyo bahora bambaye nk'abasirikare ba Congo. M23 yari imaze ibyumweru birenga bitatu itatanye mu bice bitandukanye, by'umwihariko nyuma yo kwamburwa umujyi wa Goma ndetse bamwe bakaza kuba batabwa muri yombi. Leta y'u Rwanda imaze igihe kinini igaragaza ko umuryango mpuzamahanga hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakomeje kugenda bakorana bahishira cyangwa se banga gutanga bamwe mu barwanyi ba FDLR kandi nyamara babarizwa muri icyo gihugu. Ikaba ubufasha burimo intwaro ititaye ku bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Colonel Mwesigye yatangaje ko ifatwa ry'aba barwanyi ari ikimenyetso simusiga cy'uko leta ya Congo ikorana na FDLR. Nubwo yakomeje avuga yuko hari ubwo bivugwa yuko uyu mutwe usigaranye abasaza gusa, ariko harimo n'abakiri bato kuko muri aba bafashwe harimo ab'imyaka 18, imyaka 22, ubona ko harimo n'abajene uretse we na mugenzi we bari kumwe nako bakoze, abandi bose bajya muri 12 n'umwe gutyo ubona ko ni abantu bakiri abajene. So rero rimwe mu makuru akomeje kugenda avugwa, mwebwe mukomeze mugume kuri channel yanyu uko inkuru isohotse buri kanya, niko nanjye ngenda nyibagezaho 5 kuri 5. Ubwo mukore share, mukore subscribe kandi mutange na commentaire kugira inkuru mbagezaho buri kanya uko inkuru nyapolodinze nyishyizeho, nawe igite nayo kugeraho 5 kuri 5. Umusirikare ushinzwe umutekano mu duce cyangwa se ukuriye ingabo ni brigade ya 509 ku ruhande rw'u Rwanda, ahubwo ni brigade ibarizwa mu karere ka Rubavu ndetse na Ngororero, ikaba yitwa Colonel Joseph Mwesigye ukuriye brigade nyine izo maze kugaruka ikorera mu turere twa Rubavu, Nyabihu ndetse na Ngororero, niwe wakiriye aba barwanyi. Naro mu magambo yabwiye n'abitangazamakuru yagize ati nyuma y'uko umutwe wa M23 umaze kurasira ibirindiro byawo hariya, umaze gushyira ibirindiro byawo hariya, ari ibya FARDC, ari iby'abarundi, ari ibya MDRC ndetse na Wazalendo na FDLR, barirukanse bajya mu mashyamba ya Walikale, abandi muri Ruberu, abandi bajya Mwenga, hari n'abazamutse mu Birunga, hari n'abandi bavuga ko basigaye mu mujyi wa Goma, abandi ngaba nibo babashije gufatwa. Nyuma yo kugezwa mu Rwanda bagiye kugenzurwa, abakekwaho jenoside bahanwe, abakekwaho ibindi byaha nabo bakurikiranwe n'inkiko, abadafite ibyo bakekwaho bajyanwe imutobo bigishwe nyuma bajye mu buzima busanzwe. Muri aba barwanyi bashyikirijwe mu Rwanda harimo nabo bivugwa yuko abagize uruhare mu kurasa ku butaka bw'u Rwanda mu bikorwa byabaye umunsi wa 23 ifata umujyi wa Goma. Amasasu barashe ku butaka bw'u Rwanda yaguyemo abaturage bagera kuri 16. Colonel Joseph Mwesigye rero yagize ati turabaha inzego zibishinzwe bagende bakurikirane umwe ku wundi, niba hari ufite ibyaha bya jenoside abikurikiranweho ashyikirizwe ubutabera, niba kandi hari ukurikiranyweho ibindi byaha ashyikirizwe izindi nzego bireba, noneho abasigaye tubatware imutobo. Hanyuma umuvugizi wungirije wa M23 Dr Barende yavuze ko usibye abafashwe M23 izakomeza guhiga n'abandi barwanyi bose ba FDLR bihishe hirya no hino muri Congo. Yagize ati cyane turakomeza kubahiga, turabatoragura tubasubiza igihugu cyabo. Abarwanyi bagejejwe mu Rwanda bambaye impuzankano za FARDC, n'uvuga imyenda y'igisirikare cya Congo. Barende yavuze ko ibyo bishimangira imikoranire isanzwe hagati y'umutwe wa FDLR n'ingabo za Congo. Yakomeje agira ati babinjije mu gisirikare cya leta, iriya myenda niyo bahora bambaye, ni iyabo, niyo bakorewe, niyo badodewe, niyo bahora bambaye nk'abasirikare ba Congo. M23 yari imaze ibyumweru birenga bitatu itatanye mu bice bitandukanye, by'umwihariko nyuma yo kwamburwa umujyi wa Goma ndetse bamwe bakaza kuba batabwa muri yombi. Leta y'u Rwanda imaze igihe kinini igaragaza ko umuryango mpuzamahanga hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakomeje kugenda bakorana bahishira cyangwa se banga gutanga bamwe mu barwanyi ba FDLR kandi nyamara babarizwa muri icyo gihugu. Ikaba ubufasha burimo intwaro ititaye ku bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Colonel Mwesigye yatangaje ko ifatwa ry'aba barwanyi ari ikimenyetso simusiga
cy'uko leta ya Congo ikorana na FDLR, nubwo ubwo yakomeje avuga yuko hari ubwo bivugwa yuko uyu mutwe usigaranye abasaza gusa, ariko harimo n'abakiri bato, kuko muri aba bafashwe harimo ab'imyaka 18, imyaka 22, ubona ko harimo n'abajene, uretse we na mugenzi we bari bari kumwe ubona ko bakuze, abandi bose bajya muri 12 n'umwe gutyo, ubona ko ni abantu bakiri abajene. So rero amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa, mwebwe mukomeze mugume kuri channel yanyu, uko inkuru isohotse buri kanya niko nanjye ngenda mpita nyibagezaho 5/5. Ubwo rero mukore share, mukore subscribe kandi mutange na commentaire kugira inkuru mbagezaho buri kanya uko inkuru nyapolodinze nyishyizeho, nawe igihita nayo kugeraho 5/5 igihe uzajya wamaze